iako je temperatura ispod mogućnosti termometra da je izmeri. Iako je cena novosadskog ćevapa i suviše velika da bi se o njemu razmišljalo, frontovci spremno dočekuju drugi dan ovogodišnjeg fronta. Frontove osmice, koje se kreću u dvojkama od po 3 člana, neumorno patroliraju ulicama Novoga Sada u potrazi za filmskom esencijom. I ptice su krenule put kinestezije. Šta je front bez svog kazana? Frontovski kuvar neće klonuti dok sva usta ne budu napunjena. Nakon govora druga Filipa Markovinovića, koji je upriličio, drug Goran Filipaš uspješnim ispaljivanjem 9mm start metka proglašava filmski front otvorenim. Mnogobrojna publika koja se odazvala pozivu na front predano posmatra program. Prikazivanje frontovog žurnala broj 1 izaziva opšte odobravanje. A sada u okviru žurnala broj 2 pogledajte neke izuzetne snimke koji usled neumoljivih okolnosti nisu bili prikazani u okviru žurnala broj 1. Samostalni izvršilac drug Lepić razgaljuje frontovce bogatim kulturno-umetničkim surfom. Kraj još jednog dana na frontu. Iako iscrpljeni, promrzli, dehidrirani i dijareični frontovci nisu poklekli. Samo tako sve filmsko može biti spašeno.